ithuba nginibonge kakhulu ngokuthi namhlanje ngiphume ngayikani nidluka ethweni nize mcimbi omuhle kangaka. Sibonga bonke abaxhasi abathe baxhasa lo mcimbi wempumelelo. Siyathembisa ukuthi nawe nyaka ozayo siyawubuyisa kulo mcimbi wasiyabona uyawuthanda kakhulu. Ngiyathanda niyezwa. Ngomhlaka 2 kuDisemba ngiyayidedela i-album yami ka-2022. What's a teacher's what on the lingoma? I'm a teacher.